Image Powdum Yang be quite cubicle, Tungman Oremna, Hardware Tram Noxable Nasigi, Morobo Pau Pizzery. Taram direct Suba disturbance free education zone demand day 2020 Thoram Pangto Cree. But the mouse up key Sarukamoina, Mapam Kiada Usa Sing Tana Cree. Luina DRDO na made in India ki product Mudra Potokre Haina, DRDO ki chairman Satish Reddy na High Cree. Howzik Mapung Pau, Lobby the sea. Tarahum direct Suba disturbance free education zone demand day 2020 ki Palan Thoram Iroina, COVID-19 and education diagnosis and prognosis Haibagi Sigi Matanga, academic discourse among us, Manipur University ki MIMSTA Pangto Cree, MGIS LWA Kasha Amsgo Amakta Amesta AMP AMRPSW Achum AM Samadi Desham Pulaga Sem Kiba Coordinating Committee on Disturbance Free Educational Zone Demand Sin Kiba Academic Discourse Adugi Moderator RK Nimain Oike Throm to the recommendation Kersuloki Hybrid recommendations sing Aduda Migration Sing Amukana Hangdukana Balenga na Honagadamani Masiki Matok Taba Tabuk Sing Lahut Kadamani Amadi Atubada SOP Sem Gadamani Loinana Stakeholders Sing Atanadana Awapa Litan Honagadamani Entrepreneurs sing amadi skill development course sing hangadamani loinana masida yumpham oiba institutions sing linkatpa COVID-19 namaram oiriga mapandagi iramda masida halakliba maheroi sing asina makhatana manipura mahima sing tamningba sing tamhannaba thorang singadamani loinana mapalamda thabak tawduna leramba matik saba miyoi sing manipura thabak tawa yahannaba curriculum objective and outcome sing kupna yenglaga Matam Sangandana post COVID amati during COVID ki curriculum sembalo sinduna puthokpa higher education da choice based credit system kurakta hudokpa amadi Manipur education ki examination system nauna reform tawdamani loina class 9 amadi 12 to tamliba mahiroi singesu akhanaba thoksil hana pahit kadabani haibasini COVID-19 laichat sandropaga mari lena ngasi July manga gi nungthin Pung Ani Powder Laikiba Kaksin District Quarantine Center Summary Report District Asira Laiba Community Quarantine Center Kumanga Amadi Institutional Quarantine Center Amada Apunba Inmet Lissingani Sama Humra Mari Leram K Makui Manunga Inmet Lissingani Sumna Humuma Pandi COVID-19 test over the native Oibidagi Mayumda Discharge Tokiba Amadi Positive Oibisingna Isolation Ward Natraga COVID Care Center The Tamkre Hosi CQ da Inmet Cham Sumna Mari IQ Sida Ama quarantine Tori Mio Mapana COVID Care Center Kaksing Layangli Panbayabadi Kaksing District Oina Apunba Mio Marfu Mapan COVID-19 positive confirm Oibada Yakhema Toina recover Tokre Containment Zone Masingna Trahum Doini Kamaripur College Liba District Screening Center the Mio listing the Sam Sumna Nipan Screening Tokre India ki parliamentary democracy da Yamna Angat Pamong Amada India the Yawa Bot Hadabdi Yarga Masagi home constituency da board lepadi Yajdava assembly segment Nipan Haibadi Hairok Wangjing Tenta Khabo Wawgai Kaksing Hyanglam Sugunoma Sungzirba Masay Kumjal Singama Samapan Yankai Toidagi Outer Manipur Parliamentary Constituency Scheduled Tribe Reservation State ta Yaudra Lakli Masina Maram Orga Matam Sangna Yamna Ningamdana India ki Anishuba class ki citizen in the Lakli Masigi Warois Sindi delimitation exercise Natana Upai Suklay Late Haina MP Candidature Demand Committee Manipur Head Office Kaksingi Convener P. Samendrona Fongdrukli Ngasi Kaksing Taulikai da Pamising Unava Amada P. Samendrona Makata Duna Hai Kumja Listing was Samapan Yakani Toidagi Hauna Ngasi Pawa Sanglabo Matam Kaya Sida Tongan Balup Kayana Sub Manava Hak Pangadabani Haina Tanaduna Taknaduna Lakivani Kumja Listing Sumna Anida India Parliament na passed Tokiba delimitation bill Asigi Makada Ek on Kiduna Masigi process Satram Lagaso Manipur Yamna State Karagi Leptuna Leraki Adobo Amuk Kumjal Sing Aniga Sumna Kun February
कुनिपान यूनियन लॉ मिनिस्टर थोकिबा याथंग अमना स्टेट मरी हाइबदी असम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर नागालैंड अमसुंग जम्मू एंड काश्मीर यूनियन टेरिटरी यावना डेलिमिटेशन तौनबा खोंथांग लाखरे इनौ नौना चलिबा था असिगी तांग अनिदा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थोकिबा याथंग अमगी मतुंग इना मणिपुर गी लैरिबा डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक्ता सेरोल थादुना चलिबा था असिगी तांग 3 फावदा स्टेटिस्टिकल डाटा अमदी मैप सेमगतुना थारकनबा खंगहनखिबसु लैख्रे मसिमक डेलिमिटेशन प्रोसेस चथदुना अथुबा मतमदा लोइसिनबा यानबगी खोंथांग अमा ओइना उरी अमसुंग डेलिमिटेशन कमीशन पुथोकपा लेटेस्ट पॉपुलेशन फिगर हाइबा असोमदा नक्सिलकलिबनी डेलिमिटेशन एक्ट 2002 असी इंडिया की मरी सुबा तांक की डेलिमिटेशन नि 2001 की मिकोक थीबा असी कया यामना चयेतनबगे हाइबगी मतंगदा खंगबा नमलक्त्रदुना कुमजा लिसिंगनिगा सुना 23 की फेब्रुआरी 19 दा क्लासिक होटल इम्फालदा डॉक्टर सी समौली रजिस्टर जनरल सेंसस ऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाखो मतमदा मियामगा उनबगी खुदोंचाब लौदुना कक्सिंगी ओइरसु जॉइंट नॉन गवर्नमेंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जंगभोगी थौमिसिंग चतुना 2001 की मिकोक थीबा सी यारोय हायना यामना कन्ना येचके मतमदुदा गुवाहाटी हाई कोर्ट हौजिंगना मणिपुर हाई कोर्ट कक्सिंगी मियोय मरीना पेटिशनर ओइदुना सेंसस ऑपरेशन असिगी मतांगदा रिट पेटिशन नंबर 675/2010 अमसु अपील तौखे मदुगी वर्डिक अदुदा सेंसस ऑपरेशन असी लान सत्थबा यारोय हायना फंखी मतवसुमना अरानबा मिकोक थीबगी बहुत्ता हौजिक्ति स्टेटिस्टिकल डाटा अमदी मैप लौगदरबनिना ऑर्डर दा यावरिबा 2001 की मिकोक थीबदा ओइरगसु 15/06/2020 फिल्म असी येंगलगा यामना कुपथबा एडजस्टमेंट पीगनी हायरबनिना बायोमेट्रिक सेंसस तौरगा नत्रगा आधार दा येंगलगा तौरगा चप चाबा मिसिंगी मौंग असी पुथोकनबा डेलिमिटेशन कमीशन नत्रगा मरी लैनबा सिंगना यामना कन्ना होनबिदुना असिगुम्बा डेलिमिटेशन प्रोसेस असी संसिंग लदुना असेंबली सेगमेंट 9 की अनिसुबा क्लास की सिटीजन ओइना डायरेक्टलीबा मियामगी वारोय सिंदी डेलिमिटेशन एक्सरसाइज नतना अतोप उपाय सुलै लैते सवेंद्रना मखा तारदुना हाई डेलिमिटेशन एक्ट 2002 की सेक्शन 8 ता यावरिबा स्पेसिफाइड तौरिबा जियोग्राफिकली कंपैक्ट एरिया एक्जिस्टिंग बाउंड्रीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फैसिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन एंड पब्लिक कन्वीनियंस की मतुंग इना कक्सिंग म्युनिसिपल एरिया की मयाई चौकमक्तगी पोलिंग स्टेशन मंगा खक वगाई असेंबली कंस्टिट्युएंसी दा पुरा खाइदोक्तुना थंबिरिबा असिबुसु चथरिबा डेलिमिटेशन की प्रोसेस असिदा सुमथोक्तुना अमुक हन्ना सेंदोकबिदुना कक्सिंग असेंबली कंस्टिट्युएंसी दा यहोन बिरो हाइना सेरोलसु थाजिनख्रे डेलिमिटेशन कमीशन ना विनेस ओइना कौरप मतमदा चटननबगिदमक मरु ओइबा से सांग सिंग मैप अमदी पॉपुलेशन डाटा सिंग खोमजिन लैरे हाइनसु महान मखाताना फोंदोकी 15/6/2020 की फिबम से येंगगा एरिया सिंगसिदा यामना कुपथना मखोगी एडजस्टमेंट पीगनी हायरबनिना कोई बायोमेट्रिक सेंसस तोगेरा नत्रगना हेड काउंट कोई आधार दे हेड काउंट तोगेरा सब सब मिसिंग की मवसी पुथोनबा डिलिमिटेशन कमीशन अमदी मरी देनेबा अथॉरिटी यामना कना होने बेरकांदा असिगनुबा डिलिमिटेशन प्रोसेस हजे संगसिल आदना सेकेंड क्लास सिटीजन ओइना डायरेक्टलीबा मसागी केंद्र निपान की मियोय सिंगसे मसी डिलिमिटेशन प्रोसेस एक्सरसाइज नतना मखोगी सॉल्यूशन पुरोनबगी उपाय अतोप सुक्लै लेबा नते बानुसब 2020 की सरुक अमा ओइना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मियंग मखादा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की तोगान तोगान क्लब सिंग सिंदुना ngasi उजार थाबगी थोरम सिंग पांगथोखरै सोशल डेवलपमेंट एथलेटिक यूनियन टेक्सम सिंदुना टेक्सम हाई स्कूल ग्राउंड की अकोइबदा थोरम असिगा मरी लेना उजार सांपुरम थाखी थोरम अदुदा सरुक याखिबा PWD कक्सिंगी EETH कोमलोना हाइखिबदा ngasi उजार थाबगी थोरम असे क्लब असिगा थौबाल फॉरेस्ट डिवीजन गा खुसमनदुना पांगथोकपनी हायरदुना मफम कयादसु उसिंग यांथतुना कोकथोकपदगी ओइरक्लिबा खुदोंग थीबा अमदी क्लाइमेट चेंज की अहोंबा असिदगी खरमखै नाकथोकपा ngamgadra haibagi pandamda thormasi pangthokpani haiki rural progressive union RPU
पापल मनिंग लेकाइनसु पापलदगी टेक्सम फाउबगी लंबी नागयता मियाम थोनरक्तुना उसार कैमरम थाकी खोंजोम स्टैंडर्ड इंग्लिश स्कूल श्रीनगर खोंजोमनसु सिंदुना स्कूल असिगी अकोइबा अमदी लंबीगी नागयता उसार सिंह थाकी ngasi usara sing thaba aduda thawal range gi ROS samungau forest bit officer yaipok M Biren wildlife warden M Ramchandra forest staff L Bobby amadi atai mioi kyasu saruk yakhe nakalamromda salungpham maning laikai gi youth singnasu safe environment haiba team da upami samrom laikai gi akoibada amadi tongan tongan pham singda thakre ngasi thariba usara sing asi DF4 thawal gi mieng makhada thabani amasong amadi usara sing pibi raktuna program asibu pangthokpada mateng sauna pangbi rakpagi damak DF4 thawal busu club ki makai dagi thagatpa phongdoruk le all Manipur students union AMSU Kaksing district na AMSU headquarters ki mieng makhada ngasi district asina kole mafam sora maning playground ya koibada forest department amade sora eastern sports association club ka Punduna usar thabagi thromo pangthokre ngasigi thromda mafam duda u pambi samrom thaki AMSU Kaksing district ki maike dagi u thabagi thabak asi makhata na sathagi gani haire Social Welfare Sporting Club SWSC Kaksing Mai Lekai na konba area da leiba handak fall haitok kiba Manipur board na loba class 10 gi high school living certificate examination 2020 da sa da humdra gi mathakta mark phangduna parikha da mai park laba mairoi ani yengkhom yaipaba maitei apopa wainando yengkhom lai pareng amade nomaithem adina devi apopa en mangonjau hainobam pareng da leiba da case award khusinakre case award sing asi SWSC gi members singna mairoi ani asigi mayumain satuna khusinakibani amromda ngasi Kaksing high school 1984 metric base gi mairoi singna Kaksing gi manungda leiba handak haidokiba bosem na loba metric parikha da makok mathang tarak kharba mairoi singda seli mana piduna ikai khumna botkhre Kaksing Turel wangda leiba 11th position takhiba Aristotle oinam Kaksing Senapati lekai da leiba 12th position takhiba Naurem Sovinity Devi amade Kaksing Morangthem lekai da leiba Naurem Selsi Devi da Kaksing high school 1984 base ki members singaloina na president su oiba Naurem Munal Maiteina sel gi mateng singadu position holder singda khusinaki COVID-19 namaram orga awaba mayok naribasidagi kharmaki koknaba Thangaibun Kendra Development Organization Tagdo gi sip patron su oiba MLA Case Joy Kishan gi meng makhada Tagdona ahan boina sahi humra gi mathakta leiba ahal singda pension yenthokpa hokre ngasi khoyathong community hall pangthokkiba pension yenthokpa Hodokpa da MLA Case Joy Kishan High Kendra Sigi Manungda Laiba Sahi Humra Helbus Singda Thagi Oina Lupa Chani Sani Tagdona COVID-19 gi awaba hal singna mayok naribasi khardang or suko na yentokpani hanboi na ngasi ward number 9/6 9/17 da pibani walhu ribasing matam leptuna amadi maimem da thilagani Kendra Sigi Oina level class da lebasingda ahenba khudong saba pigani Napsagi natana ahen baseng pigani amadi anaba yawba imung singdana ahen khudong saba pigani Tagdona honor basida meyam nasu mateng pibi nabasu MLA Joy Kishan na apil tarukli Nauria pakhang lakpa assembly constituency dagi BJP gi ticket ta karakhiba A Subhash Chandra bu Congress na force tawduna resignation letter ihan khibani haina Pause Kharda Ponok Kibado MPCC ki Vice President Dr. K. Ratan Kumar na ngasi MPCC ki office ta pamusinga sengdok naduna hai kibada wafam adu laibak thibani songthok song sinna maram oiraga politics tawriba sing makhoi gi standard yaroktaba politics tawriba aikhoi ikai ba phawi haina phonok paga loinana Tang Trateta MLA Subhash Chandra Masamakna press media da BJP primary membership tagi resign tawjare amadi MLA dagisu Masamakna resign tawjare haina Honorable Speaker da pisin kiba amadi Manipur Legislative Assembly Secretary na thokpa order sina mayek larba khudamni haina su mangal phondorle Sahi khudingi Sai Bhakta Singna Indian gi Punima asibu Guru Punima haina Prithvi mafam kayada Pangthoknari Manipur dasu thoramasi Satya Sai Baba Tera Mandir Sawonbal Thangapat Maningda su pangthokki ngasigi thoramduda Sai Baba Tera Mandir gi convener Khetrimeum Subodhani na haikibada Mahiroi Singh su mahi tambiriba oja mantra tantra
सोंदुना सेल तालिबा मसाना मसाबु गुरुनी हाइदुना सक्ताक सरिबा सिंगी असेंग गुरु नत्ते हाइकी तेरा मंदिर की साई भक्त सिंगना भजन तरा निथोय सक्तुना आरती कटलब मतुंग लुगलेन फंगमिनदुना थरम दु लोइसनखी लीग ऑफ केलो पेट्रोस LCP वांखै निंगथेम पुखरी मपाल सिंदुना अयांगपली रोड लेबा ड्रेनेज सेंगदोपगी थबक ngasi चथखरे हाइदेब ड्रेनेज असि सही खुदिंगी नोंजुथा ममांग ओइना सेंगदोक्तुना लाक्ले हदक सही गिसु ngasi पांगथोक्तुना नोंजुथा लापो मतमदा ड्रेनेज असिना फुनगतुना इसिंग इसाव थोलकदबदगी खरा मखै कनबा ngamlagani हाइना LCP गी जॉइंट सेक्रेटरी हिजम रोशनी कुमार फोंदोरकले ngasi ayuk जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की बाउपराद लेबा चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO की ऑफिस दा CMO डॉक्टर E ओकेंद्र सिंह की खुथांगदा सायोन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड मणिपुर ना जिरीबाम की CMO दा सायोन की CMD मुटुम रविंद्र मसामक यावना वेपर सैनिटाइजर मशीन का लोइनना सायोन कंपनी मसामक की हैंड सैनिटाइजर डिसइंफेक्टेंट सिंह यावबा पोलम सिंह खुदोल तौखरे ngasi खुसिनबगी थोरमदा CMO डॉक्टर E ओकेंद्र सिंह हाइकिबदा ngasi सायोन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड मणिपुरना जिरबाम डिस्ट्रिक्ट असिदा लेबा मेडिकल डिपार्टमेंट असिदा सिननबा हाइदुना फ्लोर सैनिटाइजर बॉडी सैनिटाइजर अमदे वेपर सैनिटाइजर स्प्रे मशीन पिबिरकपसि यामना नुंगाइबा अमदे थागतचबा फोंदुकसरी हाइखे मणिपुर लेंगा की होम डिपार्टमेंट की पौताक अमगी मतुंग इना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की मखादा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिरीबाम W मालिमगानबा सेंगलई IS ना ngasi थोखिबा ऑर्डर अमना जिरबाम डिस्ट्रिक्ट असि ngasi दगी हौरगा चलिबा था जुलाई की तांग 30 फावबा टोटल लॉकडाउन थमख्रे चना कांगलोन असि मखा ताबा ऑर्डर अमा थोरक्तिबा फावबा सनगनि हाइरि मरुइना मियामनि पुंसि कननबा हक्सल सेफ्टी अमदि शांति लैनबा लोइना पब्लिक ट्रैंक्विलिटी की दमक लॉकडाउन असि थमबनि हाइना ऑर्डर सिदा पल्ली मखा ताना CRPC की सेक्शन चामगनि फुमरिसु चनरी मसिदा कोमथोकलिबा सिंगदि लॉ एंड ऑर्डर ngakpa अमदि मेंटेन तौदुना थमबगी थबक तौरिबा गवर्नमेंट एजेंसी सिंग DC जिरबामना परमिट पीबा इसेंशियल सर्विस सिंग पोट पुटोक पुसिन तौरिबा इंटरस्टेट गाड़ी सिंग जिरबाम गेट नांथोक नांसिन तौबा यागनि हाइरि अदुगा ngasi हिंग नोयाइदगी हौरगा मपानदगी लाकपा पैसेंजर सिंग सलहलरoi क्वारंटाइन तौदुना थमगनि ऑर्डर से लेबन मरम ओरगा जिरबाम डिस्ट्रिक्ट असे खुंताक लांसिबिगा सब मानरे हाइरि पनबा याबदि जिरबामदा फ्रंट लाइन दा मथौ तौरिबा मणिपुर पुलिस की ASI अमा COVID-19 पॉजिटिव ओरकपदगी DC जिरबामना सेक्शन थरांग लखोटपो ओइना ngasi जिरबामनि मफम अहुम कंटेनमेंट एरिया नि हाना लाउथरोकपगा थारगा पुन्ना कंटेनमेंट एरिया कुनिथोय सुख्रे केंजोंगलांग थिएटर अमदि इपाक फिल्म्स प्रोडक्शन मणिपुर अनि पुन्ना सिंदुना 3 months film acting training course ama lakliba August tang ahum dagi kairaw khunouda leiriba Khenjonglang complex da pangthoklagani haina Khenjonglang theater gi director Dr. S Thani leimana ngasai pangmi singa unaba amada phonrokli training course asi sinbagi matang da Dr. Thani leimana makhata na phonrokkibada Manipur gi horokliba angang singa magi top talent kaya yauraga laklabasu acting gi area asi खरग हेन ताकपी तंबिदुना खंगनबगी तंजा अमा लौजदुना अहानबोइना पांथोकनबा थौरांजबनी हाइकी यनिंग एनिमल फाउंडेशन YAF की चेयरपर्सन सपना लाइसम हाई YAF ना ngasi मणिपुर की चीफ मिनिस्टर दा मेमोरेंडम पिसिनखरे हाइरबा मेमोरेंडम असिदा यावरिबा डिमांड सिंगदि मणिपुर दा हौजिक हुई चाबी सांग असि नोमो हेंगलकले मरम असिना मणिपुर लेंगाकना अथुबदा हुई चाब थिंगनब बिल अमा पास तौबियो स्टेट असिदा लेबा डिस्ट्रिक्ट ट्राटुक असिदा डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल अथुबदा सेम्बियो द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 असि मणिपुर दा मफुंग फाना सनहलो लाइसेंस यावदना नियम गी वांगबदा सांगा योनबा दुकानसिंग थिंगदबनी अमदे सांगा गी चाखोट थौरांग कया पाखत पिदना सासिंग लुना साना थंबिगदबनी हाइना फोनरोकले लोइना मणिपुर लेंगाकना अथुबा दा हिरम सिगा मरी लेना थाव पाखत पियो मदुना ट्रबडी हाई कोर्ट PIL थारगनी हाइरे डायरेक्टर महूत गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना 14 फाइनेंस कमिटी सेकंड इंस्टॉलमेंट जनरल बेसिस ग्रांट 2017-18 की मखादा थवाल म्युनिसिपल काउंसिल की मनुंगदा लेरिबा वार्ड 39 की डेवलपमेंट प्रोग्राम कया पाखतनबा थादरखिबा लुपा करोड़ अमा हेनबगी सेनफमबु TMC की चेयरपर्सन TH श्यामोना लाना सिनखिबगी मायोक्ता थवाल म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड मेंबर वेलफेयर एसोसिएशन ना मणिपुर लोक आयुक्ता
ममांग थागी तांग तरुक्ता वकत चरुबदगी मखा तारकपोइना लोक आयुक्ताना TMC की चेयरपर्सन की मथक्ता थिगतपा हौरकलिबा असि मखा अदुमक चथबियो वार्ड मेंबर्स एसोसिएशन की माइकैदगिसु मतेंग पांगजगनी हाइना फोंगरोकलै डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की चेयरमैन G सतीश रेड्डी ना हाइकिबदा ऑर्गेनाइजेशन असिना कोविड-19 थेननबा मेड इन इंडिया की प्रोडक्ट हुमुद्रा पुथोखरे दिल्ली कंटोनमेंट सारिबा सदर बलभाई पटेल कोविड-19 हॉस्पिटल दा ngahang satuna yengsinkhre hospital adu numit 38 da saba loisinkhibani phamung lising ama lei masigi manungda ICU phamung sani ga yankhai yauri hospital asi matam khragi oina sabani anaba singi darka oiba sing mamal longduna phangadauri thamada darka lerbadi ventilator lising kunmanga thamada puthokpa ngami mapan lebak da thadok khinamusu thorang tawduna thamli haina DRDO gi chairman Satish Reddy na phongdoki Housing Urba Pimasida National Capital Labor Corona Virus Ki Screen Townaba Yumtong putting the Sangwa Matam Sakiro Haina AAP Government Union Ministry of Health National Center for Disease Control NCDC Indian Council of Medical Research ICMR Amadi Niti Ayokna Punna Seminaba Report Amana Hairi July 3 Pawa Delhi the Ladiba Coronavirus Containment Zone Singi Miambu Yumtong putting the Sangduna Survey Townaba Center na Sayul Sigi Horokpada High Lake Ravani Anoba Sendoklava Taurangi Matung ina Delhi gi Miam Amadi localities Singbu Kangrup Home Tona Kaido Kadori Containment Zone area with isolated cases Amasung Free Zone Haina Kaido Kadori Arogya Setu Amasung Itihas Fs ki Matenga Loindana Kangrup Home Tona Kaido Lava Mapam Singda Laiva Mui Singbu Ate Topa Influenza like illness amadi severe acute respiratory infection na singba laina singsu khangdok kadori hairi survey tawgadori ba sigidamak team sama hena semle hainasu pausni makha tari hojik aroibada moroi pam pijari tarahum dorek suba disturbance free education zone demand te 2020 thoram pangtokre banamau sab ke sarukama oina mafam kya da usar sing thana kre loinana DRDO na Made in India की प्रोडक्ट मुद्रा पुथोखरे हाइना DRDO की चेयरमैन सतीश रेड्डी ना हाइखरे ngasi oinadi pawdum sandok chaba matang se loijari myam bu amukana khurumjari